ke be do hita malolo away ni ke wala ta putara daga batu ga pani wa nyoblo ta ko ta ke uro lo ta putara daga away wa chama batu pani away batu palo wa ta cha tocha quality bi jazwa ko taw Can I talk to you? The man whom the prophecy concerns really comes out to confirm the prophecy. You are praying for people and you got paralyzed. Yes, prophets. Your right hand is paralyzed. Yes, prophets. What do you think is the reason as a pastor praying for a sick person and that sickness come to your body? What is the reason? I don't know, prophet, but I the dreamed vinya na batu ga before pani praying for her. I dreamed that I was projected like a light. But I just got a boldness and I went for that deliverance. When I stretched my hand to pray for the woman, I felt as if I was electrocuted. But I don't want the members of the church to know what happened to me. I continue with the deliverance. On getting to my house, I nearly fainted. On January 4th, I collapsed again. So I was, they rushed me to the hospital. And the doctors diagnosed that I was having diabetes in me. But still, that thing that was working on my body was still moving. That moving object, sir. When I was delivering her. So there's something just moved. I felt as if my hands was beating. Immediately, it get inside my body, and since then I've been moving around. He falls to the ground as Prophet T.B. Joshua They offers bow. prayers in the power of the Holy Ghost. You are free. You are free. It happens when you are not called to that field. Everybody has his own calling. If you're not double to a portion you're not called for, anything can happen. ni me ta ke se ya ko na ke a phoswe ba ni tam ma ho ni away ni Still, blai under da wa the ga ni influence of the Holy Spirit, the man reacts to the prayer of the man of God as the Voilà, Holy lui. Spirit takes charge of his body and uproots whatever Satan might have deposited in his life. He begins to cough out a whitish substance from his mouth. Let you see your hand. Stretch forward. In Jesus' name. right ali Our problems do not embarrass Jesus Christ because he has solution. Hallelujah. you ra chi He ne ri rises nya to ni his feet and exercises his ta power cha ha ra to we the ke la ri glory of God. Praise the Lord. I cannot feel the pains anymore. Hallelujah. Hallelujah. I'm free. In today's away ni tam ma lo le pastor de fa ga ba tho tam ma lo na meta ko na la ne ga ba ke pastor ma pastor tam ma lo ne de ba ma le healy deliverer ba no away babloda pastor ga ni ta po ma le ba tu fa ne we ba ra chi ba tu fa wa ta cha hen lo do ra ta pri ba ya ni pu cha chi cha hen lo la bu amen pu cha chi cha ana so hen lo la bu we a chu ya da ho de ni la ba yu ro de ni la ba do a hele che wu ni prophet bi just wa tin ya wa prophet bi just wa ko ro lo ke sai wa ke wa ni ke sai wa he wa me exactly spiritual me exactly a ho ni you dena a ba tu ko pa ni wa ta chu ta cha the chagawa the blonde me chomo ni ke ye me ta cha ke le ni ba tu ko pa be me ta ko ale ta wa te we mu ga dia tu me wa ta mo fo ke sai yu su kri ko tu wa ni tu ma wa ta ma du we ni ke ke ro do ta ho tra re wa na ko ni pi klo tu kle ti me de ti ya ba ni ma ri te we the minute ma ri a ho ni a lo le bo we ti pha ba ba ti nya we ta ku tu de pha ba ma sha we ta ma ne me wa ba ta ko na le ke sai ba ji ta ki ko ro wa ke sai wa a ta so si ta so ta mo le ne pu do a ho ni ta so si ta so ta mo le pu mu u yu a ta so si mu u le pu ta de pha ma o ho ma a we u o we ta su ta cha de pha
wa hele kia ne bla du ta so sui do mi u ta te mi u ma bla ta chu ta cha de lo yo ta so sui mi u ta so ta mo a ko ni ne mi bo ga la alla pwe do ta so sui ba lo wa ba pho bo ne pho bo du ta cha kho no ne pho bo ta cha kho a ko ni ye do la share ta la ki chai wa to lo wa a ko ni ye do la su ki tin ya ta khu tu de de phai no ji share ta bo dra no ra the pre do ra do ni wa ni the pre ba sa na ki ni o che cha ma ma la o chu chu kle kle la ba sa na ki ta ki ta le ba tu pha ni a ko ni ne ta ki ke lu o the le ne ta po ke lu the wa ta ki ke lu mi a ne na le pa la chu wa ne bla da re la be careful ki sa mi de ko la le ta ma wa ne ki cha ti nya la da a ko ni a ko ni a we ke ta ma lo wa a me yes the ba chu mo chi re ta na ne o de cha la ta na de pha ta ki ke lu de pha le spiritual or they all or they order a mobile order a riba order our technical ne me wa nga la ke sa yo me de ko na la ke sa yo ta ma wa ni le ma wa me le te me ke sa yo ko na la ta ma wa na le ma wa ta ma do ni chu we do wa di ko li ya na bla kho le no ta so su ye chu ta so su ye klo me do wa di ta so su ye klo da ta so ta mo da me u me do wa le ya wa ne ki ko lo le ta re lo ma le ma si wa nyo ma mu ko li ma si wa nyo le da ri ti pha ma si wa nyo depression ma si wa nyo le ke cha o pa lo ya ji lo wa ko double oste ne ba tu wa pa la chi lo wa lo e wa te lo khi ba wa me ti lo wa te lo khi ba ne kwa ya la le ni ki sa ya ma bla wa nyo o le ki ma wa u wa sa ma ti nya la de ba wa te wi wa he to ra ji chi lo ba cha ya ne pa chi di lo ma cho ane pa la chi le ko da khi ne ba che kha lo do ra kha yes ta we ni mi le ke sa yo hi ba ni pa do ni da lam ko de ti no ra ma wa te le wa ba yi shu wa te cho ko pho ro yi shu ki wa te le wa ba yi shu wa te e do hi yi shu lo kle ba mu mi sa ni ya fa di pa ni lo ora lo ora wa su ke na ki na po le na pa su na pa sa da to tra a ho le no ye te du ye share tu ta ngi we la a me mu ko li ni he lo ra ti le mu cha na po ra ki ba ba le ti me te ti ya na ti ya ti de ma thwe ba ti ya ti tu lo wa ni a wa ni le ti cha ho lo a me ta de ba pa ti ya ba ma ta ge pa me ma wa ta de ba le wa wa ni lo a me mo ke so lu tha de ke